Bwega sana muridhire wa Meru TV ogorobonge bothongi bo kadhaburato inambere kwiwatukirikana kairikire metha yetu ya ndeto ya Meru TV na ngetigagia ati makura kunde otindete ore kura kunde wethiretwe ore ntu ya kunithiretwe yagirite itharimikite na gitio kinene mambetigire nkuwati ogeni kire metha yetu ya ndeto kawethira bambetaga ni Faminas wa Kimathi mwananire wetu wa Mathithi ni Jacqueline Makena na chietu tugachambiria kagitaniaka gatwambirie na chia kieba chia kuringithika anene ira akanara kamboni ya Bonten Media Group ira ni kamboni ira yegwete Meru TV na Kinyathiri FM yethiretwe yene ringirwa rinene nyuma ya kuinambere kwigua igita umwe wa rutingwe bayo na tungi ni Mwenda Nchamba urathiretwe akirutha mubango wa rukiri na haraka memeni ya Thiri FM kuma thaa 12 cherukire mwanka thenya chia thaa na arathiretwe akinambere kwigua agitoto boye kumunamba yo yakagita gakai Mwenda Nchamba mbere rugendo rwake na Bonten mwankano ngirishire 16 arathie nambere kwigua kirutangwe yake bwega na kwirutira na muno kwigua ikathi baingi nuntu bo rutingwe yake bwega na kinya kwigua na mutarataro kubatarwa mwanka kana mwanka ikuo yake thiretwe muntu wirutaniritie na muno kirengono ciake kana mantu mari thiretwe akutha kamemeni mari mantu maukuyeria na kinenkanagira ngono ira barabangi bethiretwe bata kunenkanira araka inambere kwigua kiririkana wa anene nuntu bwa mathekani make kana ipindi yake kuinambere kwigua baingi baikenera ruti ngugi bwake na chore na antu bamuji bethiretwe bakinambere kwa bakiri kanaga kengutigira ati iba kubangabangania kunogokia Nchamba kagita konde Nchamba itikuya Nchamba kenogokaga neno ya Thiri FM nithiretwe kinogoka tukamira Nchamba ninogoke bwega na kwithikira guku nene ja family ya Meru TV na Thiri FM tukibutangazira gikuka Mwenda Nchamba uria withirite agita ngugina batwe kuma mwakene jo 2016 Ibwega sana muthikiria wa Thiri FM igana rimwe gatantaijire wirigiro bwa Meru ni wirigiro bwakwa nduri ukirite bwega rukirirwa narua karibu sana kiri mubango yorumuri jura jukwejaira ntuko cia kiumia chonde kuma ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Njuma kwanjiri thaa 12 na nusu charukire mwanka thainya charukire muthikiria wakwa ni mubango jura juthara tukiariria mantu jaigie witi na mbere mantu jaigie ugima bwa mwiri mantu jaigie urimi na jange kathomba aja kwa Thiri FM igana rimwe nemwe gatantaijire wirigiro bwa Amiru na nande ja family ya Meru TV itongeretwe ni Mheshimiwa Mpuro wa Buri nitukwendera Mwenda Nchamba kunogoka aega nande family na chore ni bagutemania mukawene jo Mindi Town mutindo jo kangangi nuntu bakubangania mathiko bwega muridhire wa Meru TV tukathukira sekondi nkai kuririkana Mwenda Nchamba tukithina mbere na ndero chetu tuthinara ntere chia Centrimenti na ara mujumbe wa Centrimenti Krimangoshini ethirite akina mbere kwigua kimenagiria bunene ndiunga yora wale munini wa rais Rigathi Gachagua arethiretwe akiriunga na Gamiru na arethiretwe akiwa ndiunga eno etina gitumi na gutina agenda Gachagua ethiretwe eneo ya kwira Amiru na kuogutu siasa itena mwerekera na siasa itena muthio na arakiuria Amiru gutigira ati batina mbere kwa bakienerekaga ni siasa chia urongo mwandiki wetu wa ndeto Jeff Wagitumanwe utubangirite riboti ino na wekiri Mangushine mujumbe wa Centrimenti muthenya jwa narua na thikiritie kiumia ntere cha Ruiga MCK
kiri saketi ya Ruiga aria kiri rwaria rwawe mujumbe uju na ameneretie bunene Ndiunga ya Rigathi Gachagua na yerete Tempathu na Rumena gatigati ka Meru bunene na kinya nkuruki gutiga into bia Meru binyangitwe. Kama Nguvu kulikuwa na vurugu, watu wakapigana na mawe, watu wakaribiana mali. Ukienda Meru town kulikuwa na matairi na chomo kwa barabara mpaka polisi ikatupatia ngazi. Ukienda sehemu zingine zote Mikindoli na Maua kulikuwa namna hiyo hiyo. Ombi langu kama mjumbe wa Centralment na kama Mkristo kutoka area hii na kama Mkristo wa Ruiga Circuit na Kaliene Parish, naomba tuwe na subira, tolerance. Tukubaliane, watu wakitoka kuendeza policy zao, na hiyo ndio msimamo wa kanisa yoyote ile inataja jina la Yesu Kristo, kusiwe na vurugu ama vita, kwa sababu sisi zote ni ndugu. Tunakubaliana hivyo? Koja watu wakubali, waongee, waende. Sisi kama watu wa Centralment, au ukitafuta mjinga utapata Centralment. Ngoja mtu aseme policy zake, aende, tuachwe to make decision zetu. Tunakubaliana hivyo? So that is our position. Hakuna haja ya kutoa mwenzako ndamu. Hakuna haja ya kusema uongo. Maongo ni pale kuna sema uongo ni sehemu nyingi, lakini yoyote isaidii mwananchi. Nkuruki mujumbe ujo na kuromba thirikari ya William Ruto ithereke wakanya itire ya Meru Ngugi. Tupatie serikali iliyopo nafasi ifanyie wananchi kazi. Niare kinya orotithiretie kiara thirikari mutumanto ithinkia ura ni gavana wa Meru o amwe na Ndangras Mutea ura bakuga batithirite bakithithia barabara kiri wondi yeje na kuga mweri jwe nana jwa kinya batithithitie barabara iji kinya kethira ni cia county akethira akibathondekera. Ruiga Circuit area yere Mutea gote barabara ekere kutige kuma ikwete kena makambau inge chionde ichenu na ntora kuthithia kigibonga matana bonga matithairia murigo na bwe moyo na bote kwete ntijimbi na ande karabati nde kwethera tuwe kiara karabati nde kwethera tuwe kiara na ininda unironga kwa gwite tote mwakuguru na ndethe kuni etemerwe iyo gwore kuigwa munene igwa bwiri kwetha mutuma na muthako wongi umutea beje bathithie na bwetha butathithia mbae na bwire isande etha butathithia Jumatano Aramisi nkeja kuthithia na barabara ekuma michogo nondora rengi bwakurire maiga na ndeya ndekira mwanka ndakinya kaugi ethira buteramberia kauge buthiurukia mwanka kebari gwitia mweri yena nayo tekinya ntathithia nonto kabaregete kuthithia mbere kenda kire magwa na wekire mamenya kiuthi na mukuri no mume athungu thambere gempe kinya na nde ntera kabanthukiria anga athungu thambere gempe tigwa ni na Jesu na mwathani abutharime. Akirikiria na Ken Kamashinani witaga Ngugi thirikari ya mutumanto ithinkia na rombete atongeria ba Meru kwa mutumanto ithinkia kanya ethira agitira Meru Ngugi na kinyora waitirwa gitine Kawira Mwangaza. Oni ndandiki kiraitu murungi kiraitu ngoi mama ndeta nkiuga ngavana ni mama umagitine na ndendi uga ngavana ni baba kakwe makosa jare au na bishop na mbetekereria mbuga ngavana ni Reverend Isaac Mutuma nikenda kaeje kaka kwa mbamba kathoma tisa sawa antu betu and finally mbuga antu betu mtoke utwa kae wakanya au gali etorethe riojuri ngavana Mutuma nende thirikari ne 3 months Governor naewe kanya na imbije utereverendi mono wa Methodist omwe utereverendi wa Methodist utiumba gwitira mugongo Ngugi ajuitara jure ajukinyia au ange antu betu thai tutena ngavana ni mama na leo ende netire kira kireo ikuwa ngavana Mutuma kanya aite Ngugi 2027 bau bange beje tungane chumbe na chukale ndingirire keriko thithia atia ikuenda kana atia Kristo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Bwega Jeff Wagitumanu ntubora botinu tudinara ntere chia Tharaka-Nithi County na arora wari MC wa Marimanti Mwabo GK na ora wari mwaria wa thirikari ya county ino ya Tharaka-Nithi na thiretwa kinambere kwa kebu magire kinyawe na kumeneria siasa chia irumi siasa chia witana marieto muno akionekana kuorota ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ara thiretwa kinambere kuigwa geta munini wa rais Professor Kithure Kindiki Kamuntu Gasaprano na ara thiretwa kinambere kuigwa kiuria Gachagua kuigwa kirekana na siasa itena gitumi na muno gutia atongoria Barabange. Mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna na ripoti ino. Warira siasa ciendere kurikia meritere mwanya mwanya gantegori ya Kenya bamwe siasa bagitumira marieto matabatiri kere Barabange itukomanite na ora wari MC wa Marimanti na wari mwaria wa thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi Paul Mwabo GK gutariria iguru ria giuntu giki ruyingoro mweno ni goro ndogo Ntheto imaya no akachiyaga ciethengero igantunga na njira nturagia nkiuragia nkinyatari iruroje roranda thambirwe naru hiko kathuga karande jagirae heru mwire kanthe njero okathira ikimamu. One of the things dera muntu rwaria rwarua, you do not attack a character borothaga uyokagira rwaria roro ukathi ukikosoga kona rwaria ruru waretwe rutie noma ukathi ukirutha disqualification ke rwaria rwa. You don't attack an individual and hominem. Kana wa attack personal character. Gama bakiwa ge siasa nto bateri gotarabora bokari na tikenjuno kana weta Barabange marieto matare mao. Kore mukoro weta kwa musesa toire ntuge akothi au rwanke nto wathama au gakatwa wata mwamba anto barira bauga uyu mumathi beta mwamba mumathi. Pachoka bero nguru pachoka uga nguru neo impothi. Pachoka bauga murugori noe imoguni. Basoka bauga mubitina noe inchamba yao iromo chesa thamire ntuge muntu ore kioria ochokage kioria to address kioria kiuburage kari ngerekana Mwabo kinenkanira weta musiasa oronge kamuntu orende is diminutive. It disqualifies the character in every respectability of that individual. Ako ya kuga ngania ario nano agachokera warero ru akadia akerorotha gira marekebisho riru akaruga magu lakini ku akamuntu gaku the one kamuntu kirego yuagata honda set connotate. It is something like worthless floxinihelepecation regarding other people or the issues as useless and worthless, which is not very fair with humanity. Narankoro kiambeta komeneria shemiwa baraba weta Barabange marieto tamama mbere ya mwingi and ndwaria ciothe kenda ndwari kagia chama migambo kethura gotabogwonaga bia kuria bikethuranirwa bigatarwa nyamwere ere ku bia kuria bia bithoku nekenda bia ruo bikagia na chama ndwari buru kariogu ndiagwaruga magweta Barabange kamuntu wogwe ngotwa gweta kamuntu re kana kamheshimiwa wakena. It's not fair. You are attacking the private morality of an individual. Kila wagerete wataki rwaria ukadi ukiwa rwaria ukariona Mothia Mwabo akiuga bobo I claim that expertise ndene ankwaya cheke Tharaka ndakuria na chocho na ndakurankiragwa na ndatethi kinya chongo kurotha research in that discipline. I have all the documentation in regard to that. Ka means kanyamukani ni kata committee standards ili kwendeka magejiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ndagara Waiguna nuntu bwa ripoti ino na njira inkinyaniri kunima atongora kabaringe siasa china ya heshima batako wagira Barabange ndoni tuthinara ntere ciegembe mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri wa Nkonja tutarire borakora kali goro kirindionga ya ora ware munini wa rais Rigathi Gachagua kagita karara kinyire ntere ino kirekana ikura na ndariri cia kwaragania kana kuthukangia mucemanio wa Gachagua lakini askari baina mbere kwa bakithungira gatu ina mbere kwigwa tukiona ripoti ino na meambo miritu kabisa kumenere kitendo kila kiathithe kwa musindio kiengo ndiungene mheshimiwa Rigathi Gachagua
na ntukoyera mutongoria wa kiama kia DCP nikio Skizza Ground Rigathi Gachagua ukinyantere sembe hamwe na kiama bawe bangi baliongete nteriji ende nikoronekere ndukembethe babaingi betumika boboe barabara kamatine ilori amwe no kamata mite thitangi kuya kuthangala ni misemanio ye nde kare umbete kwithari kithurio baingi nario mutongoria wa ndukembethe no Daktari Martin Kimathi kumathero rojene ara umirete na kumeneria kare Muyumbi wa Igembe Central Mheshimiwa Ndani Kele na umire kuria ntonte kumenya iba kumana aba ore ametendi tangi medimbo na maia kenda be ya kura Rigathi Gachagua na ntubara bonda kwite musema ya kuiba Gachagua borakuwa Mheshimiwa wetu Mheshimiwa Ndani Muyumbi wa Igembe Central ndakesi bukaridho. You are stooping too low. You are becoming very desperate. That is a very desperate move. Imutongeri ore ko wete karietwa MP womba kura mitendi tangi na ufere ana ndaka kuma kuraya si ya kurwa Igembe Central kaitane kauna kwa nebwa ya kira yuthi bamwe barabatiranda utumika ntetone yi akioriende kinya barabange bakethera betumikania na siasa na muna akiona ni kolotela kiara kiri mubunge wa Igembe Central rira kuambesa ile nyangetwe ikiewa yuthi baba tumika bobo ni kaba kinyasi atumikana njirenge kureta maendeleo antuba kiengu barero tumira bobo ikile no antuba kiengu na starabu na barabonde wakara mitendi tangi teba kiengo bara ikilo bara tete antuba kiengo batritangu ikarangyo ni antwangwana na ni astarabu ni ibendete amani na Igembe Central no mwanka yono kwe leonidhano yo ukuretheti kwa antu kwaku au komborete kaurene iro kwa ya namuma tekaba ikiura kinyambasi ya kone ya tumiko kama taritwa nkulukie kwa antu siringi manelelele na kura mitendi tangi ndukene sekengo kionde. That is very shameful, and in fact, Mheshimiwa, you are the face of shame in Igembe Central, in the current leadership, na in the current regime, and to Igembe Central bate tayari wete kire siasa seruko ikariung. Na inkwendo Kiripoti na Meru TV kumathero road na Igembe Central beta mukiri onkonja Iboega no ntubariboti no bamwe bakari na arantereche South Imenti bedhere tubakina bara kwa bakebu mageria na kumeneria gutarwa kwa Florence Kayuyu kiribodi ya municipality ni governor Mutumanto ethinkia na bedhere tubakiuga bo kinyakirithwa no tuthiite bati wa Tambaru Kayuyu bakego wa Tambaru berere mwandiki wetu Wandero Jeff wagituma no tubangirite riboti no ayo tukwenda kura Kayuyu na ndino ntutagwo gitikingi gitigere na no kya kwenda na naroni ribwaga irio biana bikayare na ndire abati kore irio biwa akanganirwa tuno ntutagwo irio binge bitigere aito kumuto kuga buru mutuma buru to gucokeria ngatho buru yona na Kayuyu giteke unake yukie na nganire ende kendo nikira kiandigaria na kendo kira tuturigate turi Ameru ikona na Kayuyu ambiritie guru na ara kuma no wari umanlep wa Meru County alayorwa gitekingi kya Ombudsman na nda kwina mamonka level ya county na nena to ataka kinya mando jara Kayuyu athietie to tugerete gucure na njira nyingi ingugire ku Kayuyu athietie South Imenti ndene Meru to ataka to kono teko Kayuyu agitete ate athietie Honorable Kayuyu egitare ware women left for 5 years kote tangible project tuona chiawe tutona kinya ore atukuona nande kinya ora tuonaga kinya okorea jere kawira utekio tuona ute maendeleo tuona twe tuli antu ba Meru athithitie kinya jariko kana jariko twe to Meru nya tutije Ombudsman kugata no tutije gitekere athuri gya kuthithia atia abatukoru no for those 10 years utekio antu ba Meru tuona athithitie na tukaromba nande no wewe na tonyere araita women lep for 5 years kawira no arajukia for 5 years nande twe Ameru tuibanga ninya twe mtonge ngugi tonora inya waga tuitera ngugi no nto kipindi kiawe kiathirire tugatinda ochokeria muntu oitere araritwa nande ikyo tukuromba batu twe turona giteke kirebwirwa feresete nkirote berere muntu onto itonete tongeria bwa Honorable Kayuyu ari umandep itonete bwa ujonge oleku kairemia nande tuliromba kuona ndamwe mtungi njaru kana face ye mtungi njaru tone agatuthiria no atia uketha una reketie nyamura miaka 5
na uwo ngathiria wetano kinya ferese tononto ifesi njeru nio tukwenda kuona no akathithia ata na muntu athuragwa gitene tafadhali auma na reguru na tiga kwina maana na nthi guru kwene taitetie etita uria wona wauma nau ugeta witita ugeta guchwa ngugi ingi chiro ugachoka kurithia ng'ombe ciaku ugachoka kurithia nguku ciaku na maisha jakendelea ethana nararemero igwete ta kabere natigire gitiki kia women lep mtungi na atu tumutegere tuone ngugi iria agatuitira tugerie Ameru tugatinda guchoka wara tuumire twachoka wara tuumire atu entindo tuenderea inya twingo tuthure mtungi tuone noe matunda jawe indi tutuchokeria ore oremero tumuchokia kairi kwethira kuri muntu ungi umicini Ameru ngirote felicity nonto no taiga mumeru kanywa kajuju twa muthure miaka 5 akithirikiria ere guru bondi bachibi beauty room twathura kairemia na weja kairemia na watura thingi mbunge atimenya gutethia kuruti twana kana mbi bwega nonto bwa riboti ino na njira enkinyanire kutukira kana riboti ino nwe akidikon wa AIPCA rorera parish nethiritwe kinambere kwiwa togeni ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na arakanishani na kagitani kara kuringana nwethiritwe agitayana kuga ati kurena mageria kathumba magutigira ati ndiunge eno eti nambere kwikinyanira kanishani ino na ende akiuga ati kanisa na kila muntu na akiuria atongore gutigira ati kila muntu akwewa kanya kuthi kanishani nuntu kanisa ne mwathani na gutina muntu na rutha rwa kurigiria muntu uronge atiathi kanishani. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni nawe na riboti ino. Akiaria Kindikon Stephen Thuranira wa kanisa cia AIPCA rwarera parish ari kanisa ya St Mary's rwarera nere kanisa ere kuliongini atongeria barutere rureani na thirikari batongoretwe ni wari munini wa rais Rigathi Gachagua arathuranira akwa ni kurari na mikane mingi ya kwiriria atongeria baba lionga kanisa ye akiwa kaita ni kakinyete ka kanisa kurwama na uma kuria kureana na mawanyange jara ya weta na mbere bilio kinya ikuo au wageni wasiingie kwenu, wakiingia mtapata cha mtamakuni. Lakini tunauliza, who are we serving? Is it not God? Bwana asifiwe. Na ikiwa ni Mungu, ni lazima tunahubiri ukweli. Bwana asifiwe. Kanisa isimame kwa nafasi hii without any fear. Sio kuwa na uoga ati utaenda wapi? Kila matangazo unaweza pata, isipokuwa ni vipo watu kufa, watu wametekwa nyara, yaani nchi haina amani. You are here today, we give you our message, sababu hiyo ndio kazi yenu, na mtoke mahali akuja simama mseme hapa tunatakiwa kurekebishwa, nasi tutakuwa tunawasaidiana maombi. Hauwezi mtoto unasomesa alafu anauliwa, wengine wanapotea, wazazi wanaachwa wakiwa yatima. Surely, which God are we serving? Amen. Ngamu ya Yesu leo tunasema imetosha. We don't need any blood. Ya Yesu imetosha. Olokina uete ni jukumu ya kanisa kurombera mugongo ywa Kenya nikenda yocokerwo ni thiri ya mono rumwe oamona kubata mbaru atongeria barabara na cioneki. Tuchukue nafasi ya kusimama na kuomba Mungu airejeshe nchi yetu utulivu, amani na upendo. Ukiwa unatoka kutafuta mkate, unaenda na unarudi. Our country is a country of peace, a country with a lot of wealth. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tukiwaombea na nyinyi msimame, mseme ukweli without any fear. Najua watu hawataki watu wa Mungu waongee ukweli. But to me, I will speak the truth. Oyaka bobo teani. We will stand with you. Usijalishe. Na sio hii leo tu. Just go and plan for AIPCA Rwadera Parish. Mpega, we need you. Tafadhali. Viongozi wengine tunawahitaji.
and speak out, there is God in heaven. Yes. Kiripotera Meru TV kuma Roirero Rera gicigo mbunge kia Bore mbitagwo Mwende wa Laiboni. Iboiga Mwende wa Laiboni nuntu bwa riboti yenu tuthinara Tharaka Nithi County nara makarika ma gutewa kwa nabani ni methirito makionekana kuigwa makiongerekaga anene nare ndi akaribethirito bakiurwo gutigira ati utetheria kiri ucunku ni buthi kuthithwa na mbere kegwa na baba gutewa guntuku eba guntu guku kana na bakurutwa kuraya bakaya gutewa guntuku nara kamwaki kiri baraba egwite bakionekana iko konokete kana koyetu kari moyo ubange bakioyo abatete uturo bwao. Mwandiki wetu wa Ntheto Murimu wa Mbogo nwewe na riboti ino. Makarika matwana tunini gutegwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akamathiete na mbere makiongerekaga ara indi CEO wa njenda ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kari Karimi Rwigi oyete kana kangi gakamuntu karume gatetwe nja ya Bonanza Children's Home mujini wa Chuka ara kere yaugite indi ndeni ya mieri yeri twana tuthanthatu ituonekanite tutetwe. Simu sasa hivi kutoka kwa matron wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa na tukaweza kuact very fast tukuja tuangalie mtoto. Hii mwezi na last month, this is the month of June and last month, tumekuwa na kesi 6 za watoto ambao wametupwa. Na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto. Hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini naendelea. Kiuga kiritwana tutoto thanthatu ikamwe gake koyetwe kari moyo na tunde itwana tuturume. Fortunately leo ndio tumepata ambaye ako hai. Hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa. So tunataka kujua ni watu wa kutoka around, investigators kindly come to our rescue, mtuambie ni watu wa hapa, ni watu wa kutoka mbali, what is going on, because it's a specific gender. Vijana tu. Kere akiuga kana gaka muntu karume kari thinani na kwogu kwino batu bo muntu kuringaga ripoti rero na makarikata mama magikarika. And we can already tell the boys are very, 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 very endangered. Kama in 1 month, tunaongelelea vijana 6. Vijana 6 is just not a number. Kindly let's come out. Kama community pia, ulikuwa unajua kuna mtu ambaye ana-expect mtoto na sahi hana mtoto. Mali umerent, wageni ambao tuko na wao. Kama unajua kuna mtu alikuwa ana-expect mtoto hana mtoto, come and tell us. Muthiani kere akiruta mbito kirinkia maya unchunku ni guchunku na bwega na kumenya imbiyongo ekuthina mbere keri makarika mama matwana tuturume gutegwa turi tunini. Juzi tumekuwa na CID pale tukichukua yule mwingine, bado tunangoja reports, tujue ni reports ya aina gani, tujue ni watu wa hapa kwetu, tujue ni watu wa mbali, na kama wale ni mtu wa mbali. Jua Tharaka Nithi is one of the counties that is very accommodating. Sisi tunachukua watu kutoka kila mahali wanakuja hapa wanaform communities. Kwa hivyo hamtatumia the same place kukuja kuulia watoto wetu na kutupa watoto. Kwa hivyo tutaitisha very stiff measures kuweza kujua hakuna mtoto ambaye atatupwa tena hii kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita Murimi wa Mbogo. Bwega nuntu bwa riboti ino mwandiki wetu wa Ntheto Murimi wa Mbogo na tukarikiria na kichekia bakairi tukurikanagia kana tuikwiraga ati kambuni ya Bonten Media Group era ni kambuni era iwatirite Meru TV na Kinyathiri FM na ithiritwe ina kuringirika kunene nyuma ya gutauma wa rutingwe bao na tungi ni Mwenda Nchamba ora ethiritwe akirutha gipindi kia rukirikire kameme Thiri FM kumatha kumune chirukiri mwanka thainya chiongwa chia rukiri. Nchamba ethiritwe namba yo kagitaga kaihira ethiritwe gitema atauturo bwake na athie nambere kwa kiambagiria rugendo rwake na kambuni ino ya Bonten mwanka 2016 that is 2016 na arethiritwe akinambere kwa kiweta wata murutingo gia ethiritwe akirutanagiria anene na mono kiri kinya urutingo bwake bwabo ethiritwe gwikathwa ni baingi na barabonthe bagana kumuthikiria abakiwetaga Nchamba ta muntu arerutaniritie na muntu aratigagira ati mantu marakwira antu mantu makwereka na atirendete empatho na muntu nwa uriku kana uriku kagita konthe tuagama Nchamba itekuyaga Nchamba keno kaga na kinyeno ya Meru TV ya Thiri FM ka ya nogoka tukauga Nchamba nogoka majiga.
twina kwithikira guku nene ja family ya Meru TV na Thiri FM tukibutangazira gikuka mwenda nchamba uria withirite agita ngugina batwi kuma mwakene jwa 2016. Iboyega sana muthikiria wa Thiri FM igana rimwe gatanta ijire wirigiro bwa Meru ni wirigiro bwakwa nduri ukirite boyega rukirirwa narua. Karibu sana kiri mubango yorumuri jura jukwejaira ntuko cia kiumia chonde kuma ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Njuma kwanjiri thaa 12 na nusu charukire mwanka thainya charukire muthikiria wakwa ni mubango jura juthara tukiariria mantu jaigie witi na mbere mantu jaigie ugima bwa mwiri mantu jaigie urimi na jange kathumba aja kwa Thiri FM igana rimwe nemwe gatanta ijire wirigiro bwa Amiru. Na nandi ja family ya Meru TV itongeretwe ni Mheshimiwa Mpuru wa Buri ni tukwendera mwenda nchamba kunogoka aega. Nandi family na chore ni bagutemania mukawene jwa Mindi Town mutindo jwa Kangangi nuntu bakubangania mathiko. Kuringithika ku nene murithiri wa Meru TV tukathukinderia kengi imwe kuririkana mwenda nchamba. Riboti inu yakiwa murithiri wa Meru TV gatukinyithia muthia maratu kubangirite ugoro bwa muthikatho cha mwanya nuntu bagutara kuraitha Meru TV ira yethiritwe gitamba na gwitigirira kunde kathetuni ka Mumeru kawithira bambitaga ni Family wa Kimathi mwananire wetu wa mathithio ni Jacqueline Makena rutero rungi Ramsey na Alex ibo bethiritwe bagitwerekagiria rara bwega.